Voilà batata yeba mama nje votu bakidi nzenza ya mona kibene silwa ngwankhumbu kansi ya nduna kandida malere ressortissant ya kuna territoire ya kuluozi savonjevo bisiluozi betalanda makutu mekana lwelwe nkhumbu andi kibenekele kangwankhazi bienvenue zola mia ngodila sikakisunzula kibenekeleka ya nduvu ndanga vava matadi katuzei kong vraiment nkia mambo kibenekeleka kizi di kuku kizi kututadi la munantinu yenswalo vidibana lukuta kansi aya ya wetu asa ngwankazi kiambote kiambote tata Sisilendre journaliste di moment mu vibration wizi di kibenekeleka nzevo nsayu ina yako bon tata ukisunzula ntete mpana pele komono ikisunzu dingeyo me bonso ukalanga mwana nkongo tekela kabaka mpo wetu dia antu mwana nkongo uteka kisunzula nga nkhumbu nani ngwankazi kumbwami tata bienvenue zola miankodila monongena molovila loa sediame musi kinanga ngudiame musi kimvimba donc mono mwana nanga mfumo kimvimba mpeni pe mbote kwa ba auditeur babobetilanda kinguzika RTM toka kumatadi ba pebe na kuluozi mbote zeno mono imwana tata bakondo lonkazi mama baiza mbwani Monique kuna uwenzedi ya masolo precisement kuna kotandi mantala tondele beni kele kanzevo kele kabaonso lebeta tulande kuna Mwanda kuna territoire ya Mbanza Ngungu chiela parsi parla nzevo tuna yandi fioti sto teza fioti yambila panda plus ou moins 15 minutes yebonso bobo tata zola nzevo kizeiko nkansamu kibenekeleka ulukutidi kibenekeleka zoleleka kavo antuka mono mfete kuiza mo emission wabidilu bankanga di emission yoyo ito malandu kanga kwa zimfumu nkansamu kwa nduzi tensi ka kibenekeleka kwa nkango itakulande muloko la kiki tondele mpova tata Sisilendre bonsa bomeni mona vo beto twena ba ressortissants za kuluozi donc bonso bakamba ngati me nitu kinsuni kwake na kumatadi ngangindu kuluozi zena kadi nikoto atuka minkumba mieto nikomia na buna chaque fois vos problèmes yena kuluozi etitadi la nkango buna mono ditoma kunsala ngapasi donc nikimona ngavuka ngena vraiment wa mbote ko kadi bapangi na masena bibusi kona basisa kuluozi vobao bena mumpasi buna mono mpe ngena mumpasi donc munkufi nsamu kundwa adisiko undwa kisikulu ku kinguzi mukuiza lua kisama niongo mena kuluozi mankangu kadi nkangu wa luozi wena mumpasi weti kwaya weti dila mumpasi zena kuluozi mkiampasi zozo kadi vene bankaka kabaze yiko bankaka beta landa ngazo munazi réseaux sociaux kansi vene bankaka surtout beto ba village wa kuna vata katukala ngako to yezi telephone zibabokila ngavo android ko yeto tukala ngaka izi touche wana nkiampasi zena kumanianga koko nge utavova ntondele kibeni ndondole mbolo zaba mpasi za kuluozi buna kakena mosi luozi ko kansi ndondo butukidi kuluozi bonso beto butukidi kuluozi ba vraiment nyanga ya original buna tutomene zaba mpasi kadi beto depuis to butukila kuluozi tiunu luozi luena kaka vana valweni na nkangu wa luozi wena na mambo mole tomatatu manene mangudi diantete kuranka yena kuluozi ko buna nzila za zuza kuluozi za mana bulumuka mukwenda kumabwala kuzi secteur buna diana de mpasi vukatu kidi kuluozi mukwenda kuna kivunda mumoto buna fetsa dépenser pe ba 80-60 kwenda na vutuka buna mpasi ni zoze na kuluozi nzila zeti manafua mukuiza nkutu kukuza vovila mambo mabake kuluozi buna kinkenda kadibaki kantete buka kya diama mu 1996 kibakala bogulanga vokidisho bona beto twena mwafi diela kuluozi mais depuis baki kiyoko kya diama na tiunu solution kaikala ngako muso babaki kiyoko ya mbote mais tuzevo ku territoire ya luozi mbebaki kaiza après baki kiyoko ya diama mu 1995 mbadi ya luta suki ina negize ko beti kombeda ni ya luta babaki dibaki kyampali kyokyo kitasala kuna we kwandi baki kyokyo kikankhankhala kani kitavanga kokove weye tata Sisilendre kyoki weti wavubaki kena kuluozi buna mbevo fuafulukisa
fua fulukisa bonso bwake diwaanga tibwabu mama lubondo kusaka wabedi sanga bantu bafuana bafuluka buna bake kio buna kingana ni kio tufete kukamba unu amana kio mwana kisabu di buna mbazi lufete bula maboko kidi kisabu bonso ka buna timwana wo mabela ngakamana bela unu foka bele loko la makunsikisa te bubu unu kya mbote ka bele loko we mwana mbazi buna belele we kadia ko buna bake kio fua fuluka kakena bake ko kifete kala ngakuluozi mo permanence. Donc c'est-à-dire ntama yingi keka c'est pour cela qui kumini kwa misa kati kina kibeni kia fuati kidi musala munzadi kia fuati kidi maintenant beno ba ressortissant za kuluozi candidat malere mpe wakale mun national provincial député provincial 135 kuluozi bon kansi kabaka katabeki ko kadi nkangu tusidi etale programme yetu ya programme social twasa expliquer kwa nkangu me comme katakala ye mvuilo ko kadi tiunu bisiluozi bawo beti tudi la kaka vuvu bantu bakubahana nga polo chapeau ni bawo kanti réalisation résultat sur terrain ka tweti so Monaco population weti nyonga weti dila babobe kuiza promesse depuis promesse atone na tiunu depuis 1960 tiunu ka kwena promesse ya ngudi koi divanga manekuluozi. Bon, toi, avant toi continue à mama baki. Bon, kizolele kibenekeleka kwa bamfumu kadi kange kumbe fete toi wavo keti cotisation ya $1 ba manianga bagale sala kizeko keti boyza suki na ngewo zeyo mbetu zeivo cotisation za kedi sala manga moda baki kansi buna cotisation za mesala babuna swi tiwa uno vongisi dikwa kukinguzika bene memusonga vo mambo kameti diatako le kampanya kuendidila buna mambo kameti diata ko susu zinoti mwana nkangu tela mene buna bau balombele kwa tata gouverneur kadi tata gouverneur intwenia yandi wabeki pouvoir moko mandi kamena na mvindu ko idia utata gouverneur tata Maswangi Milo son excellence tweti kulomba kuweba politicien ko bena ba mindia nkuta ba kubena mbadi nuni sibima ngavumvula inokene mambumbo mamimi ni mwana bisidia mambumbo maombo sibe kuenda munchuka ya manda ngeye bena yuvulavo bila kia kubwedikeni na kabao bena na pembeni yako kubuna uwa pasi zena kuluozi territoire ya luozi yena ya inene ibimisanga bima bia bingi bifena sala ke nkangu kumatadi udidi mpe uyuku timpe bakembe ketata gouverneur vuanda kwako kanti wa mana landa bobe ti balukanga pembeni nge mindi yankuta kwa bobe masadi yankuta ko bele ngebe fasahana ngabivu mbazi bwakedi sala ngamanda bona nki wasedi kuluozi buna mbokolo yena kuluozi vo buweti kwenda tuwidi vedesha weti kwenda kuluozi buna uba nati na mfuto muda abake mkia mfuto na banati na bete na kuyangala bena kubudila maboko muvugambo ubakaime vo baki kya mona kya kinulu nati na buna meme mpimpa sole mpimpa zitatu bekukini nanga kwa kadi betu kuyangala la buna ya widi mpe ba société civile za kuna luozi ba vovelevo kamba $15,000 ba devakize ko bon je vais d'abord vérifier nsamu wowo mudia baki mais on ne sait pas parce que antu ba force vive ba bimisio ya mwene mona réseaux sociaux ya bonso bobo mais bonso boti mwena fonkangu fo umweni fonkangu utela manebu abo batone ne revendiquer c'est que balueki kunsuka kadi nkangu wena bonso bido wale tula hapombi bumaza bometi kota nga buke fulu kabuna maza tiamuka kaka mena tiamuka buna ni hoti mwana babu ni hoti kakuluozi ba politicien ba tu vota nga ba elibet ba député bo ba tubidi menkangu metu vota nga buna luvunu tuka kuna zulu tika ndimba mukuza fiela bisi luozi neti luvunu boke baka pouvoir buna sobele nkanda beki nkanda wankaka bonso zinyoka ko yubulanga boke katula nkanda wankaka wo wambote buna ni wo ukesala nandi buna mukuza tomba zi pouvoir nkanda wankaka boke paka pouvoir nkanda wankaka buna ba police ba ubeti kuza luvunu ni wotu mwana vo société civile tela mane ti mukamba kunsuka vo katwena daka na confiance ba ntubi disabete ko kadi diambo kadeti sala makodi ya ngudi kuluozi zinzila za zoza manafua kura 1900 depuis 1960 uno ata poto ya kura kayena kotuwanga no zi analyse zi etidi za mana salame ka député imosiko ya kuluozo elisa explique bantu mukamba ti mambo makura mu niveau ya eyimena bwabu tefetsa lagima ka wika kenako
nkango luozi wena kaka mukese mu mambo mamo. Donc nje vobo chonge una resource kuma nianga kuna 10 secteur ngitamona vodong c'est-à-dire kuluozi maonso kamita samarche ko. Kamiti dia to kutata Sisiland. Wa mana kwenda meme kuluozi buna bantweni ababo kabena na bisaluko. Motoka kabetu kwenda tingi. Motoka kabetu kwenda. Mais maladi momo mena presque partout mu territoire za onso. Mais oui. Dia kwa ba jene kabena na gisaluko. Betu butabedi banga kuluozi bona simfuba sitabedi ko siding ni so mbenge tomenezaba ni so tabedi kudilanga kamuna mintie sala ni zolu zlingo babu ti unu luzingu lwangolo akinu kaka babu mpe zishange mabantu beti mana tina mabwala mukwiza kuluozi luozi leka lwa lunene bantu beka babingi me bwe beti singila nzila zambi muntu lena sala madezo kumbanza bulu boke sala madezo mumbanza bulu bweke kuza motekela kuluozi nzila nkatu. Maintenant pour clôturer nkaka nje vobelo takutulanda tunayetata bienvenue zolama miankodila savo yandi una ressortissant ya 10 secteurs bana baluozi batemene kunzaya très bien. Tutele le vombe wakala gardie kuna ITP 1 kimfuzi munantia nkulu. C'est bon, merci. Voilà, pour clôturer, qui weta vova boabo kwa mfumu bobo ba fete sala sadi sabisalu muna 10 secteurs vo muna territoire za oncho za ku Congo Central. Allons. Tueti lomba kwa bamfumu bayambo la vuna nkango. Tueti balomba mubia biobie na bifeti salama kuluozi mu projet ya Sakara 5 territoire bia salama bonso bo balombe la vo bifeti salama biobia nkaka mpe bia na tibifiti kwa andi salama bifiti kwa andi salama bona tueti lomba kwa Papa Grace ntango yangeye yena balula sidi kuluozi ngafo kubalula sidi kuluozi konkango owa uluozi mpe wena kuteka nima kadi dilu kia uvoka kibeki mfutu ko buna ba mwenivo kadi vo walendi declaration ya basedi bisiluozi buna ba yuvo sikiuvo eske beto bisi Brazzaville tukalanga to bisi RDC vo mwenivo nkangu tone deja yuvo la bibi vo buna kata bafue mabena buna toti kulomba tata gouverneur ubavana mvutu kidi confiance yako ya vutu ka muntima mya di territoire ya luozi. Ntondele beni kele katata zola bienvenue zola miankodila ngedi akaona musi territoire songolo mpakala vozolele kwa kukuza balata kukinguzi kabeto numero ya mono tomeneleo zaya numero ya mono c'est 089 30 82 200 089 30 82 200 ozana na territoire songolo pakala yopo zana posa oleka na radio na emission luwabi dilubiankango autrement appelé kumbaki mbiko monongi na disponible en tout cas tata zola ikufutu difunde la matondo ngatu ko fimbote lendele ladingisa ngatu fimbote ngatu wi tata Sisilendre menge journaliste tomalano bidilu byankango ndondo fetile mulanda mise bidilu byankango seke bona kena mu vie sociale nkango ko bidilu byankango veut dire vie sociale. Voilà. Dilu byankango mu Kongo kwa bayotudi di même mu France bona vie sociale ya nkango. Voilà. Vo mweni vo bwala bantu beti yangala la mu emise bidilu byankango seke population wena mu pasi za zingi. Kimweni ko nkia emission feti kwenda didi la kaka kudilu byankango. Voilà. Donc vo mweni vo ngisi di kwa beno ba tata Sisilendre ko RTM kinguzi kia tata bado wa bado. Antuka tumuveni mbote kadivuko yandiko mwaebeto twazonza nga katu surtout ke kinguzi kiki tindi kanga mu 7 territoire ya kutangila nka territoire ingeta tukwenda nga buta tavova ku territoire ya Mwanda beta kutulanda territoire ya Lukula beta kutulanda territoire ya Chela beta kutulanda territoire ya Nsekembanza beta kutulanda territoire ya Luozi beta kutulanda territoire ya Songololo beta kutulanda ye territoire ya Mbanza Ngungu beta kutulanda donc 7 territoire ya onsono ikutulanda anga tukufutu difu fimbote nkaka ladingisa fimbote mbe ya nkitikama ke mbote mveni kwa babo mfumu batata bimpovi bya beto batata papi matezolo ba president assemblée provinciale tuluveni mbote kani beno ni diso da dinene da territoire ya Luozi katuleni simba kana ko pe mama ngudi anza ngudi yetu
yandu wanakwenda national tumuveni mbote za zingi ye batata honorable wasi miswala kadibau yimeso ye makunzi ma territoire ya Luozi vonkangu wetimona pasi beno kalolendi le kangako na tululoveni mbote ye mpeni fe mbote za zozo bisi Luozi boba kunzebi tata zola myankodila mwana tata bakondo lonkazi kuna wenze masolo bona mbote ni kuloveni tuena na kitwadi tweti sala ngolo musasa sibilize mpe kwa kumatadi betu twatuka ku Luozi komisa twenda nzila imosi muda Luozi luenda ku Ntwala Ndondele beni kele kankhaka zula yikuvutu dilifunda la matonde